ولîدا Botî endama koordinasyona kongresar ya Rojava rastî êrişê dewleta tirk hem li ser Bakurê Welatê Sûriye hem jî li ser Şengalê vê dema dawî pêk anî hedef û armancê dewleta tirk dagirkeriya hemî herêmên got îro ro bi projeyekî demokratîk xebatekî û hemî gelê herêmê di nav xwe digire hedefa dewleta tirk derbeyê li vê projeya çareseriya Sûriyê tevayî bixîne û hedef û armanca ya sereke pêkanîna projeya xwe ya dagirkeriya got xewn û xeyalê xwe yê Osmanlî di herêmê de pêk bîne êrîşên got dema dawî li ser herêmên Bakurê Welatê Sûriyê bi taybet Zirganê êrîşê wan li ser miletê ê mentiqê vala bike tirsandina gel bombebarana got li ser malê gel malê sivîla di nav de şehîd û birîndar çêbûne dixwaze millet ji mentiqê koçber bibe derkeve ji xwe hedef û armanca wê mentiqê vala bike got karibe dagirkeriya xwe pêk bîne ser mentiqê her wiha li ser herêmên Şengalê û miletê Şengalê rastî êşekî giran li beramberî hovîtiya Daeş êrîşên got 2014 li ser hatî çêkirin fermana got li ser wan hatî kirin careke din miletê Şengalê bi sekna xwe berxwedaniya got hatî kirin careke din vegera herêma xwe û xwest got bi îradeya xwe ji ber yanî dinya hemî pişta xwe dan wan bi taybet hêzên ê parasvanê ê di başûr de her wiha Iraqê yanî li beramberî êrîşên got li ser wan hatî kirin pişta xwe dan wan miletê Şengalê jî xwest yanî vê careke din xwe hêza xwe û rêxistinekê xwe çawa karibe xwe biparêze ava kir berxwedaniyekî mezin li beramberî Daeş Şengal rizgar kirin û di vê dema dawî de got millet hinekî nefesa xwe kişandî got karibe bi xwe îdara xwe bike bêdengiya got li ser li beramberî van êrîşê dewleta tirk alî hikûmeta Iraqê her wiha alî herêma hikûmeta herêma Kurdistanê û bi taybet PDK yanî bêdengiyekî rastî şermekî mezin e her wiha hevkariya got bi êrîşên dewleta tirk got ev êrîşana wekî rewa dibîne çawa derbas dibe vê herêmê çawa bi balafirê xwe li ser vê herêmê bombe dike careke din êşekî vî miletê êzîdî got rastî êşekî zehmet van salên dawî jiyan kiribûn carek din vê êşa wan vedgerîn hîna êş û azarê wan birînê wan hîna nehatine derman kirin bi hezara jinên êzîdî hîna destê çeteyên Daeş de yê îro ev êrîşaya rastî hevkariya Daeş careke din wekî hêzekê dide ev hêzên tarîyê got dixwastin li ser herêmê û guhertin û veguhertinê got di mentiqê de hatî çêkirin dixwaze derbeyekî lê van guhertin û veguhertinê got hatî çêkirin vê hêza got hatî ava kirin bi taybet wekî rêveberiya xweseriya di Şengalê de her wiha di Bakurê Welatê Sûriyê de yanî girêdanekî van êrîşa dixwaze hêza di mentiqê de belav bike miletê got rêveberiya xwe her wiha hêza xwe ya leşkerî ava kirî ji bo parastina xwe dixwaze wê hêzê belav bike dixwaze millet bitirsîne millet careke din koçber bibe got karibe dagirkeriya xwe li ser herêmê bide ava kirin bide çêkirin armanca wê dixwaze vê firseta got berî îtîfaqiya Lozanê bike dema xwe berî dawî bibe dixwaze herêmê ew xewn û xeyalê xwe mîsaqê xwe millî got her tim dibêje herêma İmparatoriya Osmanî çi qasî
د منطقه درباسي كيدا كيبويت دبيجي اف هرمي ميت خوازه يعني في اتفاقيه لوزانه ده خو يعني هبونا خد منطقه ده روابك هروها جهرتني جو راسي êrîşe يقول او جهرتني يقول افغانستان ده هاتنا طالبانا ده افغانستان ده افجي وكي يعني عيني او هيزا طاريه داعش ياقو هاتي منطقه هي وكي هيزا كيش خورد بينه انه وي هفكاريه خو ام تمام بكن هفدو يعني حماه هرم هفدو تمام بكن خوازن جاره كدن وان هيزين طاري ايجو بحزاره شهيد اغراوي دجبو خلاص كرنا منطقه في هيزا طاري شهيد بونه تخوازي جاره كدن في طاريتي اقو تخص داعش تخص تصير منطقه دي شي بك جارك دون ويزن دي بك يعني هدفه ارمانجيوان دستقداينا داعش وزنديكرنا داعش جارك دون منطقه دي خو دك وك بشت دماغو هرمكي بمباران دك ملجه ده ترسينه كوجبيري تشد به ابايا حميد به هدف ارمانجي داعش فرصه داعش يجو جارك دن زنديبه بالمنطقه دي يعني جريداني وان ومسالات افغانستاني و êrîşe gulser şengalê û ser bakurojlatê Sûriye û bi hovîtiyekî giran û mezin li ser mantıqê da çêkirin hedef û ermanc hemî yek e yani konseptekî li ser herêmê tê meşandin ittifaqên got dixwazin bikêne van hedef û ermancê xwe berî 2023 dixwazin vê projeya xwe ya dagirkeriyê تمام بك يعني هدف ارمانجي وان دفان êrîşa دجيش كان عندنا اراده جن ياغو يعني ايرو روج جن بويه هيزك بويه خدي اراده يك د منطقه ده هروها د شنغالي دجي هم د باكوروجلاتي سوريه ده او اف هيزا جن ياغو بو ميناك جبو چاره سر کرنا همه پرزگریکن ای جواکه هدف گرتنا وان مالی مدنیات شهادت جنک وزاروکا و هروا برینداری جی هنه هروا د شنگاله د êrîşa لسر سوکه و لسر نخوشخانه يعني جهه سویلان جهه گو راستی ملت سویل و جنه گو د وان هرما ده خو به هیس کرنه ایدی او حسابي وان هيزين جو اراده جن هاتي اوا کرن سر جواکه باندوره کی نيني بده اوا کرن بده چيكرن هدفاوي اف شو اف او êrîşenwani جو قالك بو يرين êrîşen لسر جنين سياسه مدار هروا جنين برلمانتر يعني كونسبتكي جو لسر اراده جن ياغو گهشتي اسكي ريخستن بوي هيزك بوي خدي ارادك دنگي خود هين دنياي دنگي خود سر ماسينا ونتوي دي ايرو روج افانا حمي ترسا دجمن ترسا في هيزا ترور يا دولتا تركيا داگر كر هر وها ترور داعش ما ترسيه كي تشيدك بو بينا حتى جيتي تخوازوان êrîşa بهتر لسر جواكي لسر اراده جنيا هرمي ده وي بده چيكرن يعني بانگوازي مجبو لبرانبري وان êrîşa لبرانبري او داخوازي واني يهوانه يگو دخوازن هرمي والا بكن درخينن دخوازن في اراده بشكينن بانگوازي مجبو قليمه گریدانی می به خاکر گومه حتنها بردوام کریه برقدانی اگود د به هرم دهاتی چکرن و به هزاران شهید مدانه گریدانی مهین بهتر گرک خرد ببین گرک هین بهتر امکار بن ریخستنا خو و کمبونا خو لدردورا هزا خو یا پاریزوانی اگو هرم د پاریز ام لدورای کوم ببین هر وها جبو حمی جنا ام وكي حركات جن ام خدي اراده حطني داوي ام في خاكا خو بباريزن و ام درفتا ندنگو اف اراده گوهاتي اواكرن هاتي چيكرن هزا گوهاتي مزن کرن گو او اف هزايا بيش كنان ام درفتي نديني بهتر ام
تكوشين أخو بلند بكين إن بيتر أمي رخصن بونا أخو خورد بكين سازي ودستجاه أخو دستكفتي يجو إيروج باكوروج لاتي سوريا ده هروا دحمي هرمي ده أبدس كفتي أنا أمي بباريزن حطاني داوي